Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ko'ruvchilar. Sizlarga O'shchapaloq Una bozorida bo'lib atgan bozorni ko'rsatamiz hozir. Hozir mashinalar o'ta ko'payib, mashinalar batmay qoldi. Yo'llarga chiqib ketdi mashinalar. Baratan oldag'in to'ltira bo'lib ketdi mashina. Sizlarga 0607 Urus mashinalarını ko'rsatamiz hozir. Kanalımızga qatorliklar kanalımızga qatorlik qo'yingizlar, sizlardan bir so'ranish. Onda başladık. Birinchilerden hozir sizlarga bu yerda bir 07'ni ko'rsatayın. 400 ming deb o'tadi mana shu 07'ni. Qora tusda. Mashina chek-cheyib turadi. Balonlari zimniy, shvoy balonda. Yılı 2011, 1.6 объем. 400 ming so'radi shu mashinani. İçki salonlari. Mana shu 06 asr 165 mingga ketdi. Yılı 2001, 1.5 объем. $165 ming oldu şu maşına. Az satıldı. 2107 ak üstü. Yılı 2011, 1.6 объем. 8-9 расход. Balonlar üretmeyi. Selamun aleyküm. Qancha so'rayapsizlar? 350. 350 ming. Mashina bugün o'ta ko'p. Mashina bozorga batmay. Ko'pchiligi sirtqalab qo'yib qo'ydi mashinalarni. Dağın 107 yılı 2010 1.6 объем. Taksir qancha so'rayapsiz? Balonlar zimniy 200 ming o'tadi. Aldı elektronli yine kötürgüçleri var. Qancha so'rayapsiz qarani? Qora tusli 07 220 220 ming so'rayotgan buni. Yılı 2011 1.6 объем. Telefon numaraları 776 706 milyon 45 25 03. Yılı 2010 eken maşallah jetin 1.6 объем. Kaç rotası var? 230 bin. 230 bin. Balonlar zimni 21.06 yılı 2001 1.5 объем срочно deb жазып qo'yibdi 140 ming. Akçası 140 ming ekan. Başka
Краска болгон. Баллондору зимний. Şu günden aldım ne dedik? Kara түстөгү 07, жылы 2011, 1.6 объем. Механика, баллондору летний экен. Акчасы 220 миң. Базарыңыз берсин, таксыр. 21.07 российский номерде 2008 1.6 объем. Машинанын көрүнүшү жакшы. Салондору таза. Канча сурап атасыз? 170 миң сурап атат экен машинага. Алдыган российский номерде машинаны өтө жасаган. Машина 2003, 1.6 объем. Акчасын 250 миң сурап атат экен машинанын. Баллондордан 15 миң. Серебр цветтеги. Жылы 2011. $250 миң сурап атат экен бул машинага. Ассаламу алейкум. Соода болтуп атасыздар. Машина жакшы. Astılarında çilikleri çok ekan. Bunu qancha surap atgan? 380. Жылы 2011. Qancha kelmiş o? 50 mingga ödeydi. Almashtirish yo'llari dagı бар ekan bunun. Monitörlerinde koyulgan. $380 ming surap atgan bunu. Zadniy kamerada var ekan. Жылы 82 1.3 объем. 21.01 mi 11 mi? 21.11 ekan. Qancha surap atasiz taqsir? 150 ming surap atgan mashinaga. Kraska болгон, жасалган машина. Номерлер 33-35. Bunun dagı любительдери бар. Жылы 2010. Отличный состояние. Номер сертификат, номер алып берет экен башка. Баллондор зимний. Электропакет. Qancha surap atасың bunu? 250? 250 ming surap atkan. Şu номерлерге байланышасыздар, чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Бүгүн базарда 06 аз экен, тазасы жакшысы аз. Мына ушул 06 2001 жылы. 1.6 объем. Быйыл Россиядан келген машина. Канча сурап атасыздар? 190 ming сурап аткен. Пробеги. Машинанын чириги жок астында. Домкрат коюучу жерлери полный турат. Баллондору зимний. Мына ушул 06 сатылып тур 178 миңге.
Машина жылы 90 жылкы. Бирок машина жакшы. Иштери дагы балондору зимний. Салондору да таптаза. Ах, семерка. 180 миң сурап аткен 2008 жылы. Балондору алды зимний, аркасы дагы зимний. 180 миң. Канчага бербей койдуңар? 150ке берилбептир машина. Cemiyette. Bakış közükte bir işi var. Жылы 2007 Тикого алмашат экен, только Тикого. Ушул номерлерге байланышасыздар. Моторлору жакшы дейт. Балондор зимний эмес экен, а? Люк бар экен. Бардык жери иштейт экен мунун. Дагы бир 06 бар экен мына жерде. Çirik çok aslında 2005 en akıllı çıkan 06 yıl 2005 iken balonları zimni bunun akçasını 210 ming dep atkan salonları da taza. Kaysına? Kança sorat asmalı? 110. 110 ming sorat atken 06. Жылы 99, 1.6 объем. Astılarında çirik çok. Tas bunu. 350 ming soat atmış şu maşinanın Niva'nın. Российский номerde. Evet, Niva satıldı. 400 taraf kendine Niva. Bunun nege barter tas? Katıralım aslında şu an хороший. Номерді өткізіп бересіз бе Қырғыз номерге? Қырғыз номерге өткізіп береді машинаны. 04 сұрағандарға, қызыққандарға 04'тан тартып көрсетелі. 2012 жылы 1.5 объем. Қызыл түсті машина, зимний баллон. Тақсыр қанша сұратасыз? 270 мing сұратады екен машинада. 260? 260 мing. 260 мing сұратады. Машина таза жақшы. Жүкті жүктеп тұрып, минип жүре бересіздер. Үстінде багажы бар. Мына жерде кішкене урулган жери бар екен. İçine кирип кетти эшик. Машина бирок жакшы. $190 ming сурап аткан ушул машинаны. Жылы 2007. 1.6 объем. Satıldı o. 21.06 Kök düştü. Жылы 94 1.6 объем. Qancha so'rab o'tasizlar? 270. 270 ming so'rab o'tgan mashina toza, o'ta toza. Bugün mashina bozor tuzsiz 06 07'ler az satıldı bugün.
450 000 сурап аткен ушул жетини. Номерлер кете ушу бойдан? Номери менен сатылып экен машина. Сертификат жок экен, а? Bas kayda. Bas koy. Knopkasi bor. Oho, samfer. Nimalarini ham ko'ring, tablolarini, polностью, elektropak. Бул не, Өзбекстандан жасалып чыктыбы? Канча миң кеткен ушуга? 100? Nimalarini ham ko'ring. Akkumulyatorlarni. Бул аккумулятор, кандай аккумулятор экен бул? Üzüksünler bırak. 450 000 ha? Жылы 2011 eкен ha? Sunun ardına Red Bull buğayışınızsa. Bilbeyim da. YouTube'a çıkalım. Balonların zimni kılıp koyganlarда bırak aytatlı. Balonların. Şunca alsalar balonun canı kılıp koybasalar da. 450 000 düşünüyoruz. Maşına bırak жақсы жасалған. Şu менен аяқтадық. Каналыбызга катталып коюңуздар. Сиздерден бир сураныч, ошол бир жардам сиздерден. Колдоп, комментарияларды, жакшы комментариялар жазышыңарды күтөбүз. Чоң рахмат.